aktualnosti našeg udruženja, naših saveza. Zahvaljujem se profesor Šćepanoviću, zahvaljujem se koleginicama i kolegama iz Lekarske komore Srbije i Beograda i čast mi je da ovde danas naš skup podrži naš načelnik Severno-bačkog upravnog okruga, što će dati, nadam se, podstreka da se još više borimo i da napokon i zakonski okvir naše zemlje dovedemo u nivo da jednog dana ne razmišljamo o tome da je transplantacija budućnost koju nećemo dočekati. Profesor može da kaže neku reč svoje prve utiske, pošto je gost... Hvala lepo što ste nas pozvali. Čast je naša, što bi rekli Englezi, my pleasure, jel? Tako da je nama veoma drago što smo došli. Poslednji put sam ovde bio pre 20 godina. Držao sam predavanja o tumorima kod dece i to bi moglo bude sledeće predavanje vezano za tumor urotrakta kod dece, jer kao što ste vi napomenuli, ove godine je dan za veštanje organa i dan donorstva u Eurotransplantu i Europskoj uniji posvećen deci. I vi ste se prvi setili da me zadužite, doduše za jedno sitno malo predavanje koje predstavlja celu moju subspecijalnost iz dečje urologije, pošto ste rešili da proverite da li ona komisija pre 30 godina bila u pravu kad bi dala diplomu, tako da ja ću pokušati da položim taj ispit danas pred slušalcima i još jednom najlepše hvala u ovom divnom ambijentu što ste nam omogućili i što ste nas ovako dočekali. Drago mi je. Ja bi... Utisak je izuzetan. Ja sam prvi put u Zubnatici, iako sam porekla iz Sombora. To je naravno. Lekarska komora Beograda organizuje 9. novembra okrugli sto o transplantaciji i donorskim karticama i mi smo hteli da podržimo vaš skup i pozvali smo vas da dođete na naš okrugli sto, da pokušamo da svi zajedno napravimo neko rešenje i da ministarstvu i ostalima nadležnim ljudima kažemo kako to treba da se pravi. Samo kratko, šta je poenta priče? Da ljudi od struke, oni ljudi koji znaju da objasne kako opštim narodnim masama, tako ministarstvu, koje poente i koji bi najbolji princip mogao da bude što se tiče transplantacije, koji zakonski okvir da uzmemo i kako da ovo što radimo, što sad danas imamo, da promovišemo opštim narodnim masama. Ovakvi skupovi služe za edukaciju kako ljudi u vašem Severno-bačkom okrugu, tako ljudi i u cijeloj Srbiji. Želimo samo da što više ljudi čuju koji bi zakonski okvir po nama bio najbolji. Hvala vam. U ime Vlade Republike Srbije i premijera Aleksandra Vučića. To je moja zakonska obaveza i posao koji radim. Dosta je teško doći na ovakav skup i unapred prihvatiti obraćanje, obzirom da je ovo elita jednog društva i jedne države u oblasti kojima se bavite, a ja dolazim iz sektora politike i onda sam usamljen. I nije lako biti danas ovde pred vama. Ono što me posebno nadahnjuje što je Zoran spomenuo da smo ipak svi prijatelji i da ja koji delim sudbinu zajedno sa vama i vi sa mnom ne mogu biti nikada usamljen. Vlada Republike Srbije deluje u ambijentu u kojem deluje, to ste manje više upoznati, najnoviji izazovi su praktično neki ultimatumi i onda je jako teško napraviti redosled prioriteta, a život neće da stane, niti će život stati. Ono što bez sumnje verujem da tim premijera Aleksandra Vučića ne zaboravlja one uobičajene stvari koje treba da se rade ili koje su na agendi predviđene da se rade, bez obzira na iskušenja u tim geopolitičkim kretanjima, u interesima velikih sila. Što se tiče kancelarije okruga, bez sumnje sam dobijao radne pozive na sastanke ili na savjetovanja. Moja zakonska obaveza nije direktna saradnja sa civilnim sektorom, nego usklađivanje rada državnih organa i imalac javnih ovlašćenja uz provođenje politike vlade. Međutim, jedan entuzijazam, jedna energija, jedna posvećenost problemu je izdvojila ovaj skup u odnosu na druge i zato sam se i odazvao, imajući u vidu i instrukciju koju sam dobio u kabinetu da ne postoje stvari za koje ću reći nisam nadležan. Naravno da ja ne mogu učestvovati u stručnom delu ovih stvari, ono što će biti moja obaveza i moj možda drugi dolazak među vas će biti teže nego ovaj prvi, jer ćemo morati položiti račun da li smo mi nešto uradili
da se stvari pokrenu sa mrtve tačke. Ovdje sam upoznat sa problemom donošenja zakonske regulative. Ja ću se naravno nastaviti komunikaciju dalje, daću svoj lični doprinos, to bez sumnje. Ja se iskreno nadam da će zakon biti usvojen i ono što će biti onda moja obaveza, to je implementacija zakona. Vi znate da naše društvo voli od toga da ima neka zakonska rješenja doneta, ali nisu implementirana. Odnosno, dešava se često puta jedna kolizija u administracijama i ja to volim da kažem da je to birokratska stvar. Namera je kancelarije okruga da birokratiju preokrene u administraciju, znači da ne služi samo i sebi, nego da služi građanima. Da li će na tome biti uspješan, ne znam. Razlika postoji, to su mi drugi rekli, koji imaju i osnovu da to kažu da kancelarija u zadnje 2 godine potpuno drugačije radi nego u ranijem periodu. To je dodatna obaveza i zahtjev da odgovorim i u ime vlade i u svoje lično ime. Isto tako sam najčešće uključen, iako je Severno-bački okrug, to su grad Subotica, opština Bačka Topola i opština Mali Iđoš. Sedište okruga je u Subotici i sa njima sarađujem. Znam za probleme oko opšte raspodele sredstava za udruženja i to sve. Ono što moram da vam kažem javno, znači grad trenutno kasni prema ovom udruženju sa nekim isplatama, ali nas je naprosto zadesila jedna situacija gde je kasa na mnogim pozicijama potpuno ispražnjena, a prihodovna strana budžeta nema tu dinamiku da brzo nadoknadi stvari. Ali vam kažem da je sigurno da će se do kraja godine izmiriti sve stvari. Vi znate da prethodni član gradskog veća više nego korektno, mislim da je postupao sa ovim udruženjem i on mi je lično obećao da će i nastaviti dalje, znači u januaru kad bude raspisano, znači ja vas molim da aplicirate, na nama je da to dalje sprovedemo, jer kažem vam, vaše udruženje se poprilično razlikuje od mnogih drugih civilnih udruženja, a ono što osim što ću edukaciju koju ću dobiti od predavača, meni puno znači ova energija, zato što zastupam neku holističku teoriju da ljudi umnožavaju svoje energije i onda mora izaći kad na dobro. Moja samo obaveza da to izađe što pre. Tako da za sljedeći put me pitajte da vam položim račun, ja se nadam da će biti uspješno. Svako dobro.